Mga nose! Musta? Siyempre, lago naman ta. Kagpakita ko sa inyo, pinaka-favorite ko na coffee shop sa City Times Square, Iloilo. Kag pre-birthday shoot by BiboyNatics. Let me show you something. I'm drinking nose and welcome to my vlog. O diba? Doon sa abroad ka lang. Sheesh! Ay, okay, back to regular programming. Cafe Aroma, breakfast and brunch, restaurant for a bigger and better aroma. Opens 9 a.m. to 9 p.m. Created a wider space to cater all. Kag mas expanded ang offerings sa food choices kag sa drinks. Perfect day magpa-flex sa Instagram, My Day, Stories, kag more spacious dining experience. Na sureball mapawaw kag ma-enjoy kagid kag one of the best natural lightings for photoshoot or food photography. Ari akong favorite, ice latte. And para kay B-Boy, ice matcha. Solid sa matcha wrap. Nag-drink kami na surprise for complimentary foods. Wow. Care of by Sir Bam and Cafe Aroma family. So thank you kids so much for these amazing and delicious treats. And for allowing us to do ang Oppa concept at your store. So tara mga nos, kaon ta! Let me show you something. O diba, social lang. And also visit Aroma Express sa Festive Walk. After ma-enjoy naman ang meal, syempre, diretso na kami sa shoot. Here are the masterpiece of BiboyNatics. Annyeonghaseyo! Oppa yun. Sagsaga, diba? Wapo ko di. Kung gusto nyo pitik, syempre PM lang kamo or DM sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook page, or sa main account ni B-Boy. Disclaimer lang, gingkwa ko lang ni sa TikTok account ni B-Boy. O diba? Astig. Kontrabida o do taas ko diyo. So ano pa ginulat nyo? Papitik na kay BiboyNatics Photography. Damo gid na salamat sa Cafe Aroma kay BiboyNatics for making my birthday extra special. So once again, thank you for watching mga nos. Please do like, follow, and subscribe to my YouTube channel, Drinking Nose. See you again in my next vlog. Bye! O kainit kag silaw na.